Kalong ka kubur ka basngau tenat banyok snau bahabadon ke jinge trailang klem artatien ngila banle ya kanu kanu ka kam ka bakrau ban kentiu la kalong ha ka pule kadang le ne hakinu nu ki sap ki phong ki ba ublei ula ai hangi umulung so tham uong yakini ki kentien baro ubriu bastat manu bala banlen la klem da pli kilat kumnu unlai ban kren kidi ki kentien kilong ki mangam jeliu ha ki jingmut jungi ladangi perkhan ku jung ublei bat kajia trailang jong bun ba ki paralog ki ba yin jongi sedang nadu i Sir Gavin William ki nong ikai jong ka Sora Government College i nong ikai na St. John Boys ki dekhot jong ka Winners Mind Academy ki bangin sapan itu hagapor bagayai ka program ki rangba snong ki principal baki headmistress jong ki school da ka jing arab lang ka jong ki ngilala ban poi syagani kasni ka nangkiu irat development society ka moto jongka kalong ka lawai ba pernai da kimati bajanai kani ka society ka letrelang rengkat bat ka Winners Main Academy Shillong da ka bapli ya ka Sora Coaching Institute St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora kata haka Lifeway tarik urisau araja rapusan da ukongsan ba Kevin Emilium MLA ka Sora Constituency haka ni ka sngi shua ban pli perda ya kani ka coaching class Keladon shua ke jingalang ka belengkot lapenya ya ke jingalang dai Dr. Eligius Sawian. Layo ya kijingkran Aiman Sim kentugan pam na USDO ka Sora Civil Subdivision ba Mak Andrew Shalam bat kunjuru layo katukan ni kijingkran na kiwe-kiwe kiblasyam mentalang ha kani ka program. Lapan songkon susu ya kani ka program da kijingruai na ka St. John Bosco Boys Music Department bat kunjuru ka jingshat na ki kena school ka St. John Boys Sora. Bat kijingadan benta jungi bat kenangkiu iran development society akaban sentur Aicingkerman Bandle ketika Sora Coaching Institute nak kebentak bandbet ikibara samla jungi akan hakilat lokam hajam jadi tang mesin bersendrang bagi ijingai kita so kibatiang kibanwan wud angin sekarang ba hadir ngiyo kita coaching keba Winners Main Academy kibla bun experience kene ka kita kita coaching angin sekarang bagi kul samla jong kene ka thai parok kiyo jeng toy ko khaw ka wai ka daw kini don kam yo coaching dalam kali kino kibrim kiba koi ha kadang jong ke office kiba kel lagi pen kino kibrim koi ba bin la ba ki on don ko coaching kai ka jing to jong coaching lesi akhmat jori हमने pun gini kena next kan gini kena dan start kalau setelah joki examination joki ki pass bahar ki marks bahar Henry, itu gitu, nah kita lihat competitive exam, kita boy sekemat, dan kita pass
Kadang baru kom to exam di competitive exam di okam, baru kom to exam dia kan exam pass, nak going kelas kalau mau pair do kata. Pada next kan, pada kali kita ke focusing energy beliau, nampak kali kita pesan juga nak kita dalam society, ini orang yang kita akan lah, kemudian channel yang kita akan start, kita campur, kita tip jom ni. How do boys at home? MCS officer, Bart Dennis, founder of the Winners Mind Academy. It is a huge opportunity to stand here to inspire our youths, and we from the Winners Mind Academy, we as a team, we have formed to motivate our youngsters to work hard in whatever you do. Remember, failure is a stepping stone to success. You must work hard, be confident, and be patient. Have faith. When you do something, you put in faith and you put in hope. Remember, success is not just about achieving goals, but it is about the impact you have on others. For the short and sweet, but to the point. Okay, kebetulan dawan lawan ni ngisung sangat. When there are some people who can lead us, especially our young people. Thank you once again for being here. Sementara kita voice is a very important part of the program. Sementara kalau yang chief guest ini, iba Kevin. Habakran hakajilang nakaliang ukongsan baki bin Emiliam ulapan pa. Baidap dah kajing kemen ke bakrau. Bandon lang hakani kasni bat ban pli perdano ya kasora coaching institute. Kabalong kalat kalenti na kabenta kejing mentul ki kun samla kathan. Ba cucu na kalyang iba kibin ilaong ba ladang yang nuot bakalawai jong kisamla kan long ka bafarna ngidon kamban budien ban hikayaki bat ban pli kilat kalenti khamtam kum hakani kapor bakajuk menta kabalong kajuk jong kejing khamtam hakalyang kayok kam yo jam wat kasorkaru kadan preng kejing ka bakrau hendrai ladangi pli kilat kalenti kum kini kijat hikai klam aratien nin sayo kilat kalenti na kabenta ban kenti ya kisamla kathan ni hakajela hakajing nang kejing tiap hakayok kam kayo jam. Nah, Indonesia kan dia yang akan nangkil Iran dengan society. Habok kerja jom batin religious sayang. Berkiwe-kiwe kita kan keberadaan Indonesia kata mensiap. Bangai kata kucing bersang dan mentah di konsamla jom kerajaan. Pengasok Indonesia dia paham ni. Nagalian jom ke Winners Mind Academy ki belajar dengan tak experience hakni ka feel kila kloy island ka ketiga man berkapa kampen so ben chuchu kalau ma nagalian jom kanto ni kina hikai nagalian jom Sarawak Government College berkunjung nagalian jom St. John Boys High School hangni po sora nagalian jom kilo kila kloy island ka ketiga man nagabenta ka jom Nagabenta kajoki bukti kun sama. Nisoku ada sisa bakum hakajela babun napeng kajimpun pan. Ngidan rumah nyok 4% kikun sama kiba apo kereta jong kalai saksnan. Lagangi anggo cita sisa banyo yang katakan lawe ke pernai nagabentar ka dengan jela ke jong ngidon kam ban pinti kena ban pinkun yakini kun sama akata ka lenti ke bade
Bagaimana kita ikut sama kebanyakan dosennya nak bentang kebahagiaan yang berbesar. Balangit sekian balingba ketika seorang coaching institute. Kemangiram ni suatu masuk kemen apa ngapet yang terrefleks nagalian society. Unemployment is a real problem, but preparation is a solution. Ni suatu ada sisa bahkan dia cungi mentah. Ni suatu kacing tu kam abai berkam kacang kam tam abai beti kam sorka kalau kacing sisa. Berkacingnya kaba hakmat do kaba om naga imlang kasalam kindo nek khampam naga liang jo sorka jalla nek isotu dan kam mandan ini kucing sini kibano kala kalendi kaban aila ya fi kum ki kon sama kaban karensan banai kata kacikai banaga liang jo ki la prepare jagi exams ki bope Ngabu menjur ya kai kepala keren nagalian jauh yesus civil. Hidup yang ikut samla de shisha kebencing kacing start kepanai kerja. Kepala brilliant. Jangan kini kesenam ke pemerintah ngioi armor dapat ikut samla jauh negatan. Iway bagi nak ke sekolah kunjul babu berani sekan belawan top 20 harga SSLC nagani ke school bangioi baidan sa iway nangthi na po Sora Government College Sora Government High Secondary School ibarawan harga top 10 nagaliang joka HSSLC Arts isautu bidang sisa kita ikna kibalong brilliant kibawan syakman hagi exam abayan ken Yagi exam class 12, class 10 Kalau dia exam keleng Sodong berjela Kalau keluar berwan syakman Kadai dia cinta minat ke jomki Hendai kau bawa nak kalian jadi civil Habai dia ipat Arti competitive exams Idan kam Panai kata kau coaching Kau bebet bebiak Pan dikena Pakai nyok Pan kai Dia tahu so Jangan cincang Mangiso tu nak kalian Jomki kun samna Kumlak ngalai keren mentan bagi kaum Malaysia seberang. Nasau komen bahagi di snap keladam haus nama ajak kaksan. Keladam kacil bersam. Nah kalian jom bajiki nombri. Profesor kenam nombri. Wai na pergi profesor pelapau nama apa katai ke universiti apa Nehu. Beraya training lengkap lang berkiwe-kiwe kinoikai berkumju kinoilam syarikat thai kejong berform yang kata kasora coaching center mana kalian kejong kiru kira training bermensium menangi sopu balima kecing ipet kejong play kejong lashimno ya di profesor nomberi menangi sopu keladang kecing deko apa ini berkecing training jangan coaching center Andai isong komen pemerintah sasisir. Hapo menjelam jom ibadah religious soyan kau inailam jokanam ki iladam society kiladam yang kata kecil ijangan pada kalian kacau ki kila form yang kata society kapang bahakmat do kalau panjok penyak syakmat arbede berkali kesora coaching institute. Tenaga kalian kacau ki lu kilawan yang kedua yang ahli tempo office sekam Kila penpau di sisa bagi dan kata kecil nut kecintran, gimba kecil terulang kacau ki kumpulan tim berkoordinasi main kami. Tenaga kalian kacau apa ngapet? Dia kata proposal, presentation nak kalian kacau ki. Tenaga kalian kacau nanggal nanti berkerja dan menguipat. Hendak hab syukur tu baik, nampak balik. Idamnya kata plan kecil jangan. Nama bentang ini pun sama jauh kata. Tekani dalam kecil bersama kepeningkau nagalian kecongki kum ke society gimna benda ni kecil sisa hakacingnya ini kecongki penegendu kicingnya kitingpitkan kibobon Henry Bidon kandi jadi members kecongki kum society
Ngidan bok pada kalian jong Winners Mind Academy ki gloi panong ketiga man pan ailam ketiga man yang ikut society tenaga kalian kajoma gakit bok kitbian pakani ka seorang coaching institute limba kajik trailang kajom kan dalam sisya kajom pangadam lu ya kajik kermen ke baskem pangin yo panken ya kita diso jom cinjo limba kini kun sama bersayo ya kata coaching lima kini altini kisadas kata ni puasala berkunjung antri apa mau kodok. Tentang ini kita berkini saya sirin ai kublai kiwe kublai sibur kublai saja. Congratulations. Happy Hajam. God bless us all. Subhasya. Layu ban penkot no ya ka program daki kentian ai kublai bat ku kudo ya kitu barok kilawan ban siementa ha kani ka program da iba ya syai kupa nongrum sekretari jongka NIDS hapo jongka ni ka hall hangni hapo St. John te nakaliang jongai ka pangade ban ai ya ka vote of thanks aka basdam di ai kublai suai ya Sherman iba layalam ya kani ka inauguration jungi hari kesini naga bentar kene ke play perda ya kene ka institute coaching kabangin sayo sian kene kesini banwan dengan itu play ilampangong Sherman ibalong hana juga po Sherman presiden jongka Nangki Iraq Development Society bani Isya Sherman jungi ulong ubah dynamic ha namar balik tan hapo kami kasih benai isya iki jengmut ban pelong no ya kami kasmi ban yo ban beli naga bentra ban sedang ya ka coaching hagan ka sanga hanya St. John ban hantai hamau kuda